Dobroveče Borise, nalazimo se u Sava centru, uskoro ćete izaći pred svoju beogradsku publiku, kako se osjećate? Pa osjećam se fantastično, ovaj put sam se dobro naspavao, inače to je kocka pred koncert, nikad ne znaš na koju ćete stranu okrenuti. Boga mi sam uredno zaspao i probudio se svježi odmoran, malo uvijek se poduži tonska proba i to, pa nemaš baš 100% vremena za koncentraciju, ali nadoknadit ću. Stoji velika produkcija iza vas, produkcija Hype, Saše Mirkovića na čelu. Kako ste zadovoljni sa saradnjom tom? Mislim, prvo što sjajno izgleda ono što sam vidio danas, sama produkcija na stage-u i u dvorani, fantastično. Moj drug Saša je to napravio onako kako drugarski jedan pravi odnos zaslužuje. Vrlo mi je drago da je imao povjerenja u ovu našu suradnju, jer mene dugo nije bilo, ali mislim da sad krećemo još jače i još žešće. A gde ste bili kad kažete dugo vas nije bilo? Medijski vas stvarno nije bilo neko vreme. Gde ste bili? Zbog čega ste se povukli? Bio sam na planeti Zemlji, svakako, ali pa ne, u ovom poslu, ovaj posao je usko vezan uz život. Znači, neke životne amplitude kad se umorite od svega su usko povezani s ovim poslom, da jednostavno mi je dosta svega nestanete na neko vrijeme i kad napunite baterije kažete sad je trenutak, idem dalje, to je to. Pretpostavljam da je u nekom trenutku došlo i do prezasićenja. A muzike, da li ste se nekada zasjetili muzike? Kako ne, mislim, najgore mi je kad se vozim s nekim, kad mi kaže pusti neku muziku, molim te, nemoj da bude muzike, da bude tišine malo više. Mnogi izvođači kažu da ne mogu da slušaju sebe, na primjer kada se voze u kolima. Da li vi možete da slušate sebe? Mogu, kad dobijem novi album, onda preslušavam pjesme, da li sam to dobro napravio, ali staro, teže. Borise, izašla je Tamara u novom ruhu, kako ste zadovoljni kako je prošlo? Super, zadovoljni, dobili smo ono što smo zapravo tražili. Htjeli smo obilježiti 40 godina na jedan drugačiji način, ne da bude nešto stereotipno, pa sad mi izašli iz naftalina staro, nego da spojimo nešto staro i novo, to smo napravili i ono što sam vidio kroz te trendinge, dobro stojimo na tim trendinzima, vrlo smo slušani, a što je najbitnije, slušani smo od populacije 18 do 25 godina najviše, što znači da smo neki target pogodili da se približimo mlađima. I zašto ste baš odlučili na tom pesmom, tim remake-om Overtake? Pa zato što je drugačije, svježe, nagovješćuje neki novi početak, novi period, završava jedan period i to je pjesma s kojom sam zapravo počeo, s kojom je sve počelo, pa da i počnem i koncert. A posle Beograda šta dolazi? Posle Beograda već sam potpisao jedan ugovor za turneju sa Slovenijom, Maribor, Ljubljana i Zagreb na jesen i tako dalje. Rijeka smo već dogovorili neki sportsku dvoranu Valentina, ima toga dosta. Biće nadam se i u Srbiji još gradova. Naravno. Jedan dan koncerta posvetit ćete i vašem ulogu. I šta će se čuti u tom delu? Pa dobro, to nije veliki bio, ali jedan omaž predivan sa filharmonijskim orkestrom, što smo onako uštimali kroz matricu iz Abbey Roada koju ćemo pustiti u live, band će svirati na nju live, a matrica će isto iz tih simfonijskog orkestra i njegova legendarna pjesma Takav je život sa grupom Proarti koju nastavimo. Borise, šta možemo u budućnosti da očekujemo od vas? Da li ćete nastaviti u ovom novom zvuku ili se vratiti svom prepoznatljivom? Ne, ja sam uvijek bio kao i moj znak u horoskopu dosljedan sebi, jarac, jel? Tvrdoglav i dosljedan sebi, ali volim nekad eksperimentirati pomalo, ali neću se odvajati. Nemojte očekivati nekog Boris Novakovića high-tech 2026.